Oye Mudofu amawulire gabadde gannaku njereere mu bitundu ebya Iganga omukulu gwe bayita Julius yabadde ategese omukolo ogw'okutongoza kampeyini ze zitandise biki yabaddewo n'abantu 10 naye nga omukaaga ba byuma ebyabadde mu kisaawe ebyuma bya drive ebyuma byabadde mu kisaawe naye nga waliwo abantu 10 bokka ate nga yagambye abantu nti ndikuleeta laale enkambwe ino ati endogera yo gyasibwa mulingira ya kigali mwino ebintu bino ebindinze okuwaama kubitiriire iwe wabaire n'abantu bo 4 twababoine ab'ebyuma 8 Iganga eyo gyasi wasumulula irimu olowooza oli muzikiti bino ebintu bya politics batandika okuwaama panado bw'abantu bodaboda yabasombye yabaleese idini mbawe panado alina sente mekedi edisomba Iganga yona municipality n'agireeta eno mbwera ife twasibye na Baiganga wabaine kuwaire omulala ogyasiira mu musikiti abantu bagambye nti panado engeri alina mu kasente abalonzi bonna yabagize n'abajuza mu hoteli abantu bajo kizuula ng'omuntu oyo gukuluma omira panado eno lwe mule bamutuma ku lwona luliye Iganga tu abantu basaasira panado kuba mukosefu omusada waliso irala mutyo omuntu lakwa kalibwa omulemo otali mulema kachi sofakati omusada mumuleke abalema mubage banange mubaleke abakaswala mu laale ezo mulimu oyo ajo jasine bam mukwano gwo mukwano gwani kodinga wono blaza mukwano gwanga ina wamu amani namukobera na wamu amani mukwano wange na wamu amani kasada imwe amazima gani baidaba wobutuwa ni stage jene niyasonga okumala mu amani yakola ya rubaho muganda wange ndi Akalulu kamyaka 5 alinde ku oka ali muvubuka muto njasabiggu mekete ikaikana muna omukulu yakati nze meya ate nga taidi kye yakoze ekikyamu ate ono Mzei busuuti ono oyo busuuti ye olusaniyo kuwe kutyesaako anti naliko ono yaleeta obuzibu so abasaadde banopo baali bagezi bamukwaba batya ayenzage mbaninze bamu nga bwe nali nzimbye obuyumba bwange obwo mala gasolozanga mu bwembaawo obuyumba bubwe ati yabwiba abantu abali okwo boliko bambu bwe yazimba obuyumba tibubwe kuliko abo abantu yena yagaba iwona kuliko kuzirakako ekyokoba mwena alina kukalala tesobola kuba fauna wabana kalala wena naba faunda naba kunakayumba aye nga bamulezi tukwendeza bingi byerere era sebo tukwendeza wangula Akalulu aye obonanga birita gatagala mu kusoko opozinge kubunanizibwa kusebo okuwabula mukwano gbo bwobonanga alijja atumira wabo bamu yatokoba ati fe tumweta ono mukwano gwe uno wanako omukwano omulungi n'okobera omuntu amazima yemwene yakola atya waba era yakuchawa era kyendidi nti eno clip wana ajiwe dako bati ashivani timu kwano whereby nti nifa baba mikwano je because bamutine yandivere ni audience je twabona obo kitege aye mukwano atakwenda ajja kokobera kitu otunde naka sadamletera amadi tutayasibana kwa amadi abali kunoonya campaign abasinga bungi batambulira wa kuba tiri kubona ku bantu abali kunoonya obulu batambulira agenta babona especially mu idinda wano jinja city abakulembeze babuze aye nina amawulire abasinga bajire Kampala eyo kuleta ku kantu olwalero n'abasinga tibatambuyire era n'amawulire genda kubamba na dogo sitenga postinga abali kutambula abana abo alina bano bonka atemuna abantu bali kutambula aba NRM olwalero zirali mu field abasinga actually muba bajire Kampala kununa mu mebayire sada butikagoma na kukobera kagoma afunya akasimu actually mu ebikuti ya bili ati bili kumutwe bili kundiga actually mubamu kubesimbyeyo waliwo azira sente waliwo omukyala bamu kubesimbyeyo ku kyofo kya umane mpijinja city gwemba njogana naye lwakuba nti esimu ye mazina eva kusina bakakasa bulungi anti kyende kule avudde mu kalulu kati yangambye angambye nti ye waliwo abamusendasenda naye wandiisa nga baga nti bagenda muvujjirira naye buli wakuba amasimu gabe tegabaako
bajjamu wa sente waliko ate campaign mudegeneza kumukuzigula ekisala kirecha waliyo muwale yayidanga yena yesimbyo weyo wange mafubire eyo yakolanga ni ku NBS TV yayida mu Kalulu muzani wa filimu ntitindi filimu yazana bulu muvu filimu tuchitukobera niwe wabibona ne mafubira tichafuluma aye emotoka yamukuba yamumena oluba bagamera bana mungalo bati yakati kaira mu Kalulu nga bamukati babugoloze owaya kasembayo waliwo olupapula lw'amawulire njaga kwetegereza wano oluwandiise nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kusinziira ku sofa wuliriza sooka owulirize kati omanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu sofa saawa eno okuva batandika okunoonya akalulu nga 29 Desemba okutuuka kati ali mu bitundu 85 ku buli 100 oluwulidde olunaku olwaido Iganga oluwulidde omukyala right honorable Rebecca Kaita Kadaga baireyo idukira nti Iganga waliwo abakyala babiri owa independent na yejira ku saawa owesawa ni owesawa then wa NRM owesawa tini bamala bamuwa omupiira bamuwa omupiira bwe bajasamba busambe omupiira ogwo babeere basambanga nga gujja oluusi gwakuba eno ku baasi gwagwa kweno yeetaaku era olundi yakola omukolo ng'ali kwesiba nti alright honorable ali kwida era olunaku olwaido omukaire yasobola okuba nga clarifyinga bulungi yakoba ati munange oli mukwano gwange era mwembi mwanonda ayo owekadi wankizo ino kuiwe so yakoba abantu bayiganga nti Mariam Sefu n'omutuufu ekyo omwana akikubyewo akogwe akobe so anti olina mupiira tuliike omupiira gwatulisa omwana yabiza mbu omupiira gwatulike eno nina basa ready y'abakogo